Bizim soldat atıp koştu. Hadi gel dışarı. Bak. Bunlar başladı. Kaç. Hep oldu. Atma. Ana şunday olur da. Nerede atam bergen akça var ele şunu Batkenge berip koygula. Toluk bergin. Толық берем, мен вообще işletip ondaydan alsın. Akam толық ver деп berdi. Толық ile verem. Batkenge? Вообще biz onu толық bereriz. Çiğirmasam ile. O şunu sıkam şükürt. Ne oldu? Emde men sizin çoğunlarımın emeğini aldım, men silahla. Boşatı ayttım mı? Daha legal takacağım jürüyorsun sen. Kılcık öyle ile eretkensin da. Pastayan dışındaysın ne? Ne oldu nasıl? Ünтümақты мен сіңер. Әке болып мені қарабайсыңар. Қарабайсыңар қоңшың балдар ұрып кетіп ода. Ынтымақты болып маған күйгені көрді ошолар қол көтерілмейді әлі маңа. Мен бардығын атам айтып берем. Ата! Балдарым, силер барыңар бир туғансыңар, барыбыз бир элбиз. Урушпай, ар дайым биримдикте болуңар. Алга кыргызстан.